ngiyaqhubeka abazalwana kuzohamba kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngumaniyeni ngingowakwaNsibande. Ngizonibingelela shonjani uphatho hlelo kuthi ngizobingelela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuba semzimkhulu sifike kahle ke sifike izolo ugesi wahamba lapha kade sikhona kodwa kwase kuseni ngoba uNkulunkulu wethu akunyise mandulo kohlali kunjalo liyaphuma ilanga sivuke zivuke idalwa zonke nathi sivukile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyafisa nje ukusho ukuthi siyanthanda kakhulu ngothando baba uNkulunkulu asinike lona. Asikwazi okunye ningomakhelwane bethu okufanele sidlule kubo ukuze sikwazi ukungaphambi kwesihlalo sobukhosi. Namhlanje ke bazalwane ekseni ngaba nezwi nje elitholakala ku-Isaiah chapter 19 verse 18 no 19. Ngiyacela abazalwane bayifundele ngesikhathi sabo. Siyabonga kakhulu ukwamukelwa emzimkhulu ifraternal. Sibongile kakhulu baba sengathi ungasidlulisela umkhonzo ukubona sesizokwazi nokuma la ngoba uqale ngokusimukela. Ngithande futhi ukudlula la ekutheni bazalwane siyathokoza kakhulu ukuthi niyavuma ukuvela ku-YouTube ukuze singasho sithi sikade sisemzimkhulu bengabe besabakhona abantu basemzimkhulu. So siyathokoza kakhulu manivelile ukuze kube ufakazi lokuthi bakhona abantwana bakaNkulunkulu emzimkhulu. Inkosi yomusa imbusise Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.